Da? Alo? Da? Sam Karadžića. Da, izvolite. Iljo? Da, ja sam. Vojko Ćoka. A, zdravo, Gojko, kako si? Radiš? Pa evo, sjedimo neki film bez veze, gledamo onako stari se odmah. Jeli? Reci mi, kako su tvoji? Pa dobro, onako, nešto mi tašta nije, nešto je sad. Ali sin je dobro, jel? Pa sin mi je se bio, vratio se gore se 20 dana, sinoć se vratio u Novi Sad, bio sam baš sinoć sa njim, znaš, tako da na nekoliko dana da se odmori, pa šta će biti dalje, šta mu Bog da, Boga mi. Božem pomoći, samo nek moje sestre. Do te mere da ne znam šta da ti kažem. Da, a kašta ti je ono sa cirkulacijom, ne? Da, taj problem, znaš, nešto su se bar zabrao, pa evo, ali mi ide nabolje, valjda se neće, neki pravi pogaditi. Evo da si ti Radovana, a pozdravi bebu, pozdravi svoje, prijatno, zdravo. Gojko. Halo? Radi. Evo, došao bio na pregovorima pa došao da se odmaramo. Kakve više pregovore? Čuo sam da si sinoć citirao, mogu ti reći. Jer sinoć to bilo. Jeste, našu... Kažu, mala vera, po sezonu uvijek im sprašili, kaže da si... Je to bilo u skupštini, šta je? U skupštini govorio, ali ja zabegao 2-3 puta i onda sam morao ja da mu odgovorim, znaš. Jaj, kaže da si im rekao, gospodo, mi ne, a vi radite sa šta god. Mi njima dopuštamo, međutim oni se spremaju za rat, oni će pokušati da ratuju ovdje. Oni? Već naredne nedelje, vjerovatno. Ma, gdje će on ratovat, čovjek? Pa ludi, oni su ludi potpuno, znaš. Gdje on misli u Sarajevu da otvori rat, jer on lud čovjek? On je lud, pa je to vjersko ludilo kod svih njih. Ja mislim da njih upravo ako otvore rat treba istući, oni će popiti. Pa nestaće sa lica zemlje, će nestati taj narod ako oni zapnu sada. Njima je jedina šansa bila ono što smo im nudili, to je bilo previše što smo nudili. Ali, To je ono što im ja nikad ne bi ponudio. Da, ponuđeno im je više nego što su Srbi smjeli ikad ponuditi, ali eto, ni to nisu htjeli i sada je jedino što nam je ostalo, možemo da im kažemo ko želi da izađe iz Jugoslavije, nek formuliše svoju želju i neka kaže onako gdje će ide u skupštinu Jugoslavije, da tamo to pokušava da ostvari. Nema nikakve šanse da to ostvari ovdje. On to ide tamo? Ne, mi mu kažemo, može samo tamo. Samo na ustavan način, pa ćemo vidjeti koje su to teritorije historijske i etničke i kako vi to možete da ostvariti. Ma odlično i to progovo ti tamo osnimaj države čoveče. Od tamo ovu Hercegovinu proglasi državom kojima jebem mater kratkim postupkom kaže prosto nemamo ništa od komunikacija direktno Trebinje Beograd ili Mostar Beograd. Da, ne, oni njih Tuđman, oni ohrabruju Tuđmana, Tuđman njih, to je potpuno sve ustaška stvar i kod njih i kod Tuđmana. A šta je li davala tamo televizija, nije? Ja nije davala, nego meni su iz Sarajeva, jer je jedan od ovih Kovačevića, moj od Zeta prijatelja, javio inženjer jedan gore, on je na Palama gore. Jeste, prenos je bio, znaš, drago mi je da sam poručio i muslimanima i Srbima, kaže mi Ilja, ovdje nisu zvali sinoć, niko nije zvao da provocira, zvali su Srbi da čestitaju i jedan musliman je zvao da čestita. Ne, kaže sasvim fino da si bio korektan, kaže lepo, učljivi prema njima, ali do kraja jasan, precizan i... Ma bravo čovječ. Da se ovdje ne zna ko pije, ko plaća. Da, ma ne, pa to je sad i s Evropom jasno, nek oni idu u pičku maternu. Ne, ti vidiš i ta Evropa na šta to ide. Ma uvijek je Evropa tako išla, jedna Francuska... Ja to kažem, nisam ni sa ovim mucanjem Miloševićevim zadovoljan, ne znam, njegova taktika se može pretvoriti u sitna lukavstva. Ma on je izgubio sigurnost tu u Srbiji, znaš i onda... Evropa je odlučan glas, više poštuje. Da je on rekao tvrdo to stoji tako, Evropa bi to prihvatila. Da. Ovo sve na tumačenja. Da, na tumačenja. Pa ovako onako tumačenja. Međutim, znaš, do sada oni plaše da će da blokiraju i tako dalje, a on se tu ne osjeća sigurno, plaši se u Srbiji da ne ide. Znaš, zato bi opozicijone stranke morale da ga podrže, znaš, u tome, to bi vrlo važno. Ekonomske blokade. Da, vrlo bi važno bilo da sva opozicija stane u tom pogledu iza njega. Da. Bilo bi važno i to presudno, ali jebe mu materi ovi njegovi vuku poteze prave. Pa dobro, stranku ne treba, uopšte njegovu stranku ne treba štedjeti, to treba sve po bubrezima udarati. Ali bi važno bilo njega i ovu državničku misiju... On bi bio Napoleon da se distancira od svoje stranke. Da, sad je tu... Imao svu opoziciju za se da to ume sa 2, evo ja za 2 sata kad bi teo 3 savjeta da posluša, on bi imao svu opoziciju za se. Ali se on plaši, on ima neke i nekih podataka oko nekih vođa opozicije, to je vrlo malo, ali je vrlo alarmantno, tako da on ne može da se pouzda da bi to bilo u korist Srbije i srpskog naroda, nego da bi se iskoristilo kao njegova slabost. Znaš, zato on ne smije da ostane od potpunog, da ostane bez potpune zaštite i zaleđa u stranci. Ne, on mora da ide, on će da najebe sa svojom strankom, on i sa kombinacijama ovih koji pravi. On je morao da digne i da se pouzda na narod. Da je 3 put resno, ja sam predsjednik svih Srba, gospodo, razumeš što bi i 2 put je dobio te izbore, šta hoće više, mi 2 bi dobio.
Da. I to bi njegova bila ogromna snaga, razumeš? Da. I ogromna snaga u opoziciji, jer on nema u opoziciji protiv kandidata, čovječ. Da, to je tako. Nema, i on se, moram da ti kažem, on se tu malo oslanja na ovu Šeširevu varijantu, ovo ono koje je u jednom trenutku simpatično, to njega može tako krvavo lupiti po glavi. Ma i nije to, to će se pretvoriti u svoju suprotnost. Ni obimno, ni ozbiljno to sa Šešiljem. To nije što je Srpska demokratska stranka tvoja. To nije to. Da. I to se on može opeći, još jedno. Da. Ne znam, ali mislim da se Francuska jako boji Njemačke i da se kurva. Jedino se ne kurva Engleska i to nam je jedina nada, eventualno Španija i Grčka da stavljaju... Isto mi je jasno. Ma, to je sve američki čovjek, to je sve, on je preuzeo određene obaveze prema Americi da istupi tako, međutim ne treba precjenjivati međunarodni faktor uopšte. Naravno, samo vlastite topove čovjek. Vlastitu... Oni teren što pre, kakvi da, ma je... Nema tu ništa, to je sad jasno, ovo je potpuno, ide se na srpski narod, na njegovu glavu, na njegove temelje. Božo, dole nek očiste ovo, nek idu, nek samo jednu noć, evo, ubili su im 8 ljudi, što nisu sinoć navalili posle ovog na Dubrovnik. I to je na bosanskoj strani su ubili. Pazi, 8 ljudi u ravnom, čoveče, pa to, je li to ovo ravno u Popovu? Pa da, na bosanskoj strani, to je u Bosni i Hercegovini. Ma znaš šta je, to je bio dovoljan razlog da upadnu noćas u Dubrovnik. Da. I to raštite, čuo da su ubili onog Milišića Pesnika. Da, to su Ustaš ubile, to nema govora da je. Jebe. Gdje će Krkotina da uđe, oni su to iskoristili i ubili ga. Nešu, naravno. Iskoristili i ubili ga, znaš. To treba stasat njima stavsat pod grlom i treba da reše. I drugo, ne mogu oni na duže staze da drže taj teren, to je ogroman prostor, znaš, to treba pokrivat mjesec dana sad u ovom miru. Ne, oni ne shvataju kako Srbi ključaju, kako se Srbi sporo pale, a dugo gore. Oni nemaju pojma, ja ne mogu ovim ovdje, našim partnerima, muslimanima da kažem, pa jebe vam sunce, shvatate li vi da će do posljednjeg Srbina će se Srbi boriti za državu da je ne izgube. To im privatno 100 puta kažem, nemojte se zavaravati, nema tu nikakve šanse da mi vama sad nešto potpišemo za 2 sata. Će se čitava Bosna dići i zapaliti. Nema tu šanse nikakve. Ima li iko među njima ko je mekši, ko ima malo pameti? Nema, oni su poslanike koji su neodgovorni zapalili na tu ideju da treba dobiju državu, uplašili su Srba kao da je ikome bilo ikad loše sa Srbima, i onda su preuzeli na sebe obavezu koju sad nema, a onda je kako zove Izetbegović uzeo prema Tuđmanu obaveze i Tuđman prema njemu i jedan drugog postiču, znaš, jer Izetbegović obećava Tuđmanu čitavu Bosnu, a Tuđman ohrabruje i obećao mu da će se muslimani dići protiv Srba, da se bore. Samo ti njih malo laži, još tu radi meda i šećera im daj, dok gore posao ne nakupi, ne utvrde, dok ne očiste ovaj teren, da ovaj problem... Ma ne, pa oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, pa to nije normalno, pa oni će nestati. Sarajevo će biti kada kazan u kome će izvinuti